Operation Ali Aqsa Flood, igitero cya Hamas kuri Israeli kikaba kimwe mu bikorwa bamwe bafata nk'ukwirwanaho kwa Palestine nyuma y'igihe kitari gitoya iki gihugu kitagira ubwigenge bwuzuye gikandamizwa na Israel. Kwa gatandatu insoresore zikoreye imbunda ziturutse mu kirere, mu mazi no ku butaka zinje muri Israeli zirasa ku basivili benshi, bamwe bafatwa nk'imfungwa, abandi birukira mu mazu yabo bajya kwisha kugira ngo bakize amagara. Umunsi wo kwa gatandatu watangiranye ubuduha butanga impuruza yo kwari igitero gikaze. Umunsi wagiye kugera hagati byabaye kimwe mu bitero bikaze cyane kigabwe ku butaka bwa Israel mu myaka 75 iki gihugu kimaze kibayeho. Igicuku cyo cyagiye kugera mu mpande zombi, abagira ku magana bamaze kwasiga amagara. Nubwo Israel isanzwe imenyereye ibitero by'iterabwoba nk'ibi, icyo kwa gatandatu cyari gitandukanye cyane bitewe ahanini nuko nta muburo wari wigeze utangwa kugira ngo igihugu kibashe kwitegura. Benshi babyise igihe cyo kunanirwa gukabije cyane ku butasi bwa Israel buri mu bukomeye cyane ku isi. Abayobozi bamwe mu burengerazuba bw'isi bita iki gitero icy'ubugizi bwa nabi, ndetse batsindagira yuko Israel ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kwihorera. Igihari nuko muri iki gitero nta kintu na kimwe cyaje gitunguranye cyane, nta nubwo apfa kwemeza ko byaba byaratewe no kunanirwa k'ubutasi hamwe n'inzego z'umutekano muri Israel. Uyu mujinya kuri Hamas uturuka kuki? Ni ibintu byarangira cyangwa byamaze kurenga igaruriro ku buryo Hamas izahora igongana kandi irwana na Israel bya buri kanya? Tubahaye ikaze kuri Gentil Gedeon Official. Reka turebe impamvu Hamas ihora mu bikorwa nk'ibi ngibi. Tunarebe amateka yo kuvuga kwa Hamas n'uburyo isa naho irengera ubutaka bwa bene wabo mu by'ukuri nta kivugira ifite. Ikaze. Ni ibitero byari biteganijwe yuko n'ubundi isaha n'isaha bishobora kubaho biturutse ku baturage ba Palestine bamaze imyaka myinshi bakandamizwa na leta ya Israel. Amategeko mpuzamahanga yashyizweho n'inama y'inteko rusange ya l'ONU yabaye ku nshuro ya 37 kugera ku ya 43, avuga yuko abaturage bari guharanira ubwigenge bwabo ndetse no kwigobotora ubukoroni bafite uburenganzira busesuye bwo gukoresha ibyo bafite hafi, ni ukuvuga intwaro z'ubwoko bwose mu kwirwanaho. Ibi ngibi nibyo abanyepalestine bakoze, barikoze ku bwinshi bitwaza intwaro, bagaba ibitero mu buryo butapangiwe hamwe. Ufite intwaro akifata akajya kurwana mu buryo butateguwe neza kandi butapangiye hamwe, ariko bose bakabikora mu ibanga rikomeye cyane kandi no kwigomeka gukabije, ibintu biranga intambara zo gushaka ubwigenge. Umujinya w'umuranduranzuzi ni uranga abaturage benshi bavuga ko barambiwe no gukandamizwa, niko bigenda hose ku isi. Muri Palestine ibi ngibi babiterwa no ko barwana n'ingabo zubatse neza, zishyigikiwe n'amahanga kandi zifite ubwirinzi buteye imbere. Ikindi nuko barwana n'abantu bafite ubutaka bo basa naho nta hantu babarizwa. Kuba iyo operation yaraturutse muri Gaza nabyo urebye nta gitangaza gikomeye kirimo. Umunyepalestine ufite ubwenegihugu muri Amerika, Edward Said, umunsi umwe yigeze kuvuga yuko Gaza ariyo zingiro ry'ukwigomeka kwa Palestine. Ubundi Gaza ni agace gakennye kuzuyemo amazu atuwemo n'impunzi z'abanyepalestine birukanywe mu byabo guhera mu myaka y'1948. Aba baturage bagiye gutura ahangaha mu buryo babaje cyane hamaze gushingwa leta ya Israel, abari mu byabo barirukanwa barasembera. Gaza rero niyo yahereyemo imvururu za mbere z'abanyepalestine ziswe Intifada, ndetse imaze igihe ari icumbikiye imitwe myinshi y'abanyepalestine bitwaje intwaro babarakare cyane. Gaza igiye kumara imyaka 16 imeze nk'iyagoswe n'igisirikare cya Israel, biri no mu bintu bigora cyane abanyepalestine kuba barwanya ubutegetsi bwa Israel. Uku kuzengurukwa kwabayeho ubwo umutwe wa Hamas wari umaze gutsindira kuyobora iki gihugu mu matora y'ibihumbi 2006, ariko umutwe bihanganye witwa Fatah ugambana na Israel kugira ngo Hamas inanirwe gufata ubutegetsi. Nyuma rero y'amezi menshi barwana, Hamas yabashije kwigarurira agace kose ka Gaza mu bihumbi 2007. Nyuma noneho nibwo leta ya Israel yatangiye kumera nk'ihana umunyepalestine wese utuye muri aka gace. Muri imyaka 16 yose abatuye muri Gaza nta bwisanzure na buke bafite bwo kuyisohokamo cyangwa gusurwa n'umuntu bashaka kugira ngo bahave.
bisaba kubanza guca ku mipaka igenzurwa n'ingabo za Isirayeli. Kurenga uyu mupaka rero bisaba yuko baba barahawe uruhushya rwo gukora rutangwa na leta ya Isirayeli ni nka visa, cyangwa nanone bafite icyemezo cyerekana yuko bakeneye ubuvuzi bwihutirwa butangirwa mu gace ka West Bank. Nanone kugira ngo bagire West Bank bisaba yuko babanza kunyura muri Israel, nyamara ni igihugu kimwe cyagabanyijwemo kabiri, hagati muri cyo hacamo leta ya Israel. Nuko nguko Gaza na West Bank biteye. Kuva muri Gaza ujya mu kindi gice cy'isi ugomba kuba ufite visa yemewe n'amategeko, bikaba ibintu bigoye cyane kubigeraho kubera yuko muri aka gace bisa no nta bayobozi bahari. Ni agace katawewe mu by'ukuri. Uku gufungira na Gaza kwatumye n'ubukungu bwako butava ahantu buri. Uyu munsi hafi 1/2 cy'abaturage ba Gaza nta kazi bagira, n'abashomeri. Urubyiruko rwaho 60% ntabwo bakora. Ingano y'ibiribwa bakira nayo yaragabanutse cyane, kandi ibyo biribwa byose nibyo bafungurirwa n'abagira neza n'imiryango mpuzamahanga. Kuva mu bihumbi 2007 kugera mu bihumbi 2010 Isirayeli yagiye ibarira buri muturage ingano y'ibiryo atagomba kurenza ku munsi, bakabikora mu rwego rw'uko batakwicwa n'inzara, ariko ubundi mu by'ukuri n'abaturage bagowe. Mu yandi magambo, Gaza ushatse wagereranya na gereza Isirayeli yashinze ifungiramo abanyapalestine bigometse. Umuryango wa Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu wagiye utangaza kenshi yuko Gaza ariyo gereza ya mbere nini ku isi. Uyu munsi nkuko bitangazwa n'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa PAM, umubare munini cyane w'abaturage ba Gaza nta byo kurya bihagije bagira. Si by'umunsi umwe cyangwa ibiri, n'ubuzima bwabo nta biribwa bafite. Muri 2022 miliyoni 1,840,000 z'abanyapalestine bangana na 1/3 cy'abaturage bose nta byo kurya bihagije bafite, kandi kuba bazengurutswe na Israel bibigiramo uruhare kugira ngo ntibabone ibiribwa. Muri aba ngaba tuvuze miliyoni 1,100,000 nta byo kurya bari bafite ku gipimo kiri hejuru cyane. Muri abo 90% bakaba batuye muri Gaza. Aka gace gafite ikibazo gikomeye cyane cy'ingufu, urugero nk'amashanyarazi hamwe na gaze. Lisansi nayo kuhagera ni ibibazo bikomeye cyane, keretse gusa igihe Israel yabishatse ikabaho gake. Leta ya Israel yabujije iyinjizwa ry'umuriro w'amashanyarazi hamwe na lisansi muri Gaza. Guhera mu bihumbi 2023 Gaza ibifite amasaha 13 ku munsi yo gukoresha amashanyarazi, ikindi gihe Israel irayakupa. Mu bihumbi 2017 n'ibihumbi 2018 ubwo byari amasaha 7 gusa, cyakora Israel iza kudohora izamura amasaha bagomba gukoresha amashanyarazi. Byateje ibibazo bikomeye cyane byo kubona amazi asukuye, bitewe nuko uyu muriro umara amasaha menshi wagiye, bigatuma inganda zitunganya amazi zitabasha gukora uko bikwiye cyangwa igihe kinini. Birumvikana yuko ubwo abaturage benshi bagaza bakoresha amazi y'ibiziba aturuka mu nyanja Mediterane no mu masoko basokonoza hirya no hino mu mibande. Amazi bakura hasi mu butaka nibwo buryo bwonyine bashobora kubonamo amazi hajya kuba meza, ariko nayo akenshi aba yuzuye imyanda myinshi na za virusi na bakteri. Uku gufungiranwa na leta ya Israel n'ubundi byatumye amavuriro yo muri Gaza atabasha kugira ibikoresho by'ibanze mu kuvura abantu babigana no gutanga ubuvuzi bwisumbuye ku barwayi barembye. Ibi ngibi byose bihurirana n'ibitero bishya bya hato na hato ingabo za Israel zigenda zigaba muri aka gace, bavuga ko bari guhashya indwanyi z'abanyapalestine zihihishe. Rimwe na rimwe bagahitana ubuzima bw'abasivili benshi n'ubundi babayeho nabi, bakangiza amazu amwe namwe adafite ahantu ahuriye cyane n'imitwa ya gisirikare, arimo n'amashuri n'ibitaro. Kuri Gaza, Israel ni umugizi wa nabi, ahubwo niwe wakwitwa nk'umwiyahuzi. Ni kenshi cyane Gaza igabwaho ibitero bya misile zoherejwe n'ingabo za Israel kuva ingabo zava muri aka gace mu 2005. Akenshi imitwa y'abanyapalestine irimo Hamas na Islamic Jihad ikunze kurwanira muri aka gace, nibura hisaba yuko haboneka ubwigenge bw'uko abantu bakwigenga nibura bya hatoya, nko kugenda uko babishatse no kwihuza n'ibindi bice bitandukanye bya Palestine nabyo byomeye kuri Palestine nyine nka West Bank. Umutwe wa Hamas watanze impamvu z'uko wagabye iki gitero nyuma y'uko ingabo za Israel zangije bikomeye cyane umusigiti wa Al-Aqsa uza ku mwanya wa gatatu mu duce dutagatifu mu idini ya Islam. Urebye uburyo iki gitero cyakozwe giteguwe neza, hari amahirwe cyangwa se ibyago ko cyari kimaze igihe kinini cyane gitegurwa nyuma y'imvururu zikaze zabereye mu mujyi wa Yerusalem hamwe na West Bank mu minsi ishize. Hamas ubundi ni ijambo ry'impine risobanura Islamic Resistance Movement, ariko ubwo wishyize nko mu rurimi rw'icyongereza. Mu buryo bwa politiki,
uyu mutwe niwe ugenzura agace ka Gaza kangana na kilometero kare 365 kagaturwamo n'abanyepalestine bagera kuri miliyoni 2 ariko bazengurutswe n'ubutaka bwa leta ya Israel. Hamas iyobora Gaza guhera mu bihumbi 2007 nyuma yo guhangana bikomeye cyane n'umutwe wa Fatah usanzwe ari indahemuka kuri perezida w'iki gihugu Mahmoud Abbas unayobora ishyaka rya politiki riri ku butegetsi rya PLO. Hamas yashingiwe muri Gaza mu 1987 ishingwa na Imam Sheikh Ahmed Yassin afatanije na Abdulaziz al-Lantisi hari nyuma gato y'itangira ry'imvuru zikomeye cyane za Intifada. Uyu mutwe watangiye ushingiye ku muryango wa Muslim Brotherhood wo mu Misiri nyuma baza no gushyiraho umutwe wa gisirikare bise Al-Qassam Brigade. Uyu wari ushinzwe ibikorwa byose bya gisirikare bigamije gukura Palestine mu maboko ya Israel. Bitandukanye n'ishyaka rya PLO, Hamas yo ntabwo yemera leta ya Israel nk'igihugu ariko bemera amategeko yo mu 1967 ashyiraho imipaka mishya ya Palestine. Mu bihumbi 2017 Khaled Mashar wahoze uyobora uyu mutwe yatangaje ko badateganya gutanga n'akamanyu k'ubutaka bwa Palestine uko byagenda kose ndetse n'igihe cyose bizatwara. Hamas kandi yamagana yivuye inyuma amasezerano yose y'amahoro ya Oslo n'ishyaka rya PLO byagiranye na leta ya Israel hagati y'1990. Intego nyamukuru za Hamas no gusubizaho leta ya Palestine mu mbibe z'imipaka iki gihugu cyahoranye. Kubera iyo mpamvu uyu mutwe wagiye ibitero bitandukanye ku ngabo za Israel zaba ziri imbere muri Israel cyangwa mu bice bitandukanye byahoze ari bya Palestine. Mu buryo bwemewe n'amategeko umutwe wa gisirikare wa Hamas ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba n'ibihugu nka Amerika, Israel, ubumwe bw'Uburayi, Misiri, Canada n'Ubuyapani. Urebye neza ariko usanga amatwari y'uburengerazuba bwose afata umutwe wa Hamas nk'umutwe w'iterabwoba. Hamas ni umwe mu musaruro ukomeye cyane w'ubumwe bwa Iran, Syria hamwe n'itsinda rya Hezbollah rikorera muri Liban. Abangabo bose bakaba barwanya politiki za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel muri aka gace k'uburasirazuba bwo hagati. Biri kuvuga yuko Iran ihuriye na Hamas muri uyu mutwe nayo yagize uruhare mu gufasha Hamas mu gutegura ibitero bya rokete zarashwe muri Israel ziturutse muri Gaza. Byemezwa yuko mu nama yabereye Beirut mu cyumweru gishize bigatangazwa na The Wall Street Journal ngo abangaba bemeranyijwe ko bagomba kugaba ibitero simusiga kuri Israel kandi bikayibabaza. Andi makuru avuga yuko Iran guhera mu kwezi kwa 8 yari maze igihe kinini cyane ipanga uburyo iki gitero kizakorwamo ifatanije na Hamas, ariko nanone ikabikora ibicishije mu wundi mutwe wa Hezbollah gusa uyu ukorera muri Liban. Hamas hamwe n'umutwe wa Islamic Jihad uri ku mwanya wa kabiri mu mitwe yitwaje intwaro muri aka gace bikunze kenshi gushyira hamwe mu bitero byibasira Israel cyane ko icyo barwanira ari kimwe. Bashyize akanama bahuriyeho kagenzura ibikorwa bya gisirikare mu mitwe yitwaje intwaro itandukanye ikorera muri Gaza. Osama Hamdan, umuvugizi mukuru w'umutwe wa Hamas, yabwiye Al Jazeera yuko uyu mutwe utari kugaba ibitero ku basivili. Nubwo amashusho atandukanye yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abarwanyi b'uyu mutwe bafashe bugwate imbohe z'abasivili, ariko ngo si cyari kigamijwe. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International watunze agatoki umutwe wa Hamas mu kwica abasivili b'abanya-Israel. Bwana Hamdan akomeza avuga yuko abagaragaye barafashwe ari abasirikare baje gutura mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri Gaza biyoberanyije nk'abasivili, kumbe n'abasirikare baje mu bikorwa bya gisirikare by'ibanga. Hamas yemera yuko yamaze gufata bunyago abanya-Israel benshi. Bashyize hanze amashusho agaragaza abarwanyi b'uyu mutwe batwaye abasirikare b'abanya-Israel buzuye amaraso, bamwe barashwe abandi bakubiswe. Biravugwa yuko hari n'umusirikare umwe mu bakomeye muri Israel wamaze gufatwa. Turabashimiye, ntimugire ibihe byiza mwese, naho ubutaha amakuru nk'aya nakagaruka kuri Gentil Gedeon Official.